Mwanju murialia nandengo wa kirambi ya mwana singi joka nda kurigeli kita sendi Ndizi TV anene wekero to kwale ni SMS Isato ya mwana Amayia yegiseto chabono botukunyirana abokanda gotobwati asensemeri ya mitandao Facebook tonyora na Ndizi TV News sensemeri ya YouTube Ndizi TV News bago naboto tweet @Ndizi TV News nande nabosanga ngalkiao kwetera ase namba eyira se screen yawe ni tanya tokonyore bengeri byao kayoturire tukurugo na iriri bageria bene gukwariania karonda ngertina mbuya bukwirite nabanya gokwendete kuri sapa yao ni amate yao abande mbande kansa ditukurira abande mpiariganiti dituku ria mambigo na kwariganiri omanya narali na kwariganiri ime yemesa itu ya mwana Amayia buna botambe itariane Brighton Makoli. Hekarabono ensito ya Kenya tigartia matuko chimibere na 5 iri kwenda sobo chorio bonene bu mwako yo iganige byombe aobye sokiri na korali bali bago chiko kobokwanene na kera barai aobye sokiri na goya chaka we akira ekoko iri kulige birugo au kurwase bunge ya burabu county Nyamira nige kiombekemo nige kiombekemo ikimayikande buna popa ekyokia erure ochikumubwatia umrai bwe kyamagia ODM ribaga keraendete kulige kero kyobo kyo president ase omwako yo iga kiombekyo kere anekero kere asensemo ya ODM nigo bono kierure agote abuna nigo gigochikumosira osikomokorere campaign omuraiwe kya ODM Raila Odinga ase bono batebiruna nere bieka ase bali banyara ose bali barochi bakurie birogo nande batebiruna Raila nero anyara gakoreta amagendero emergency ito ya Kenya. Ekero atigarete amatuko chimibere na 5 oka gocha sobo chorio bonene bu mwako yo iga nigo bono ebyombe aho byesokiri na gochaka gwakira ekoko abarai bali bagochikwa okoboko kurwase ebunge ya burabu county Nyamira ekiombe kemo kimanyekanite buna burabu ODM borito arena osepoba nigo gyesokire na bateabuna nigo gigochikomosira osegochikumwakira ekoko murai bwe kyama ya ODM Raila Amolo Odinga. As you are all aware, Baba Raila Amolo Odinga was officially endorsed by the people for the presidency at Kasarani Sports Center Stadium during the Azimio la Umoja Convention, where Baba was very much present on 10th of December 2021. Kagosoma oroboti omurikyo monene bwekiyombekyo nigatebiruna bahirire getambukero kumosira Raila egekogera nero anyara gakoreta amonjoreri gosama gendero imeyense. Papa movement has fully agreed to push for the agendas of Baba under the umbrella of Azimio la Umoja, simply because Baba has given the youths of this country and citizens of this country hope. Waigo nigo batebiruna ondeta iyo kero bachete kurigereria banyorete oisaine kurie kero kyo burai bwense ntwe kiombe gya papa twatemire kurigereria kegima twanyore muntu taiyo aiga seriro bali ya Kenya ora nyale ko baga okonya ba Kenya anene ko barusia sobotaka asengenjo yokoreta emeroberieri yogokoro bokurumia sense ya Kenya. Ikiombe kyo nigo bono kialire eira yogochikoraria omorembe anenekero tokwenda sobojori obonene entongo sa abantu baito baburabu Nyamira na Kenya ingima za whole chikura chikolekane chomorembe Baba oyole Raila Amolo Odinga egentata gete Kenya na omorembe egento kera kitotagete kwa ni sure negento gekorukuna amani peace. We support him fully. Naendo gambi nero ra konyenseye kurwa sobo kongu ya twalire naendo ogerire twamenyire no morembe bubo maene kibina Adam ikiari tuwabiri tukigandamishwa miaka iliyopita nayo yote. Waigo nigo basegetire abantu gwesokia sentunde ya kabere na kuhirikia bunabaki chikura nko tebya aba youth bali bataroyo ibande byabo bateme boyo ibande byabo tare 17 nende kero ba togo chaka kubwatie kura. We want to call upon all public members who have attained the age of 18 years and have the national identification cards to turn up in large numbers and register as voters in the IEBC second phase.
Korengana no munyakerobo bwe kiombekyo ni gasabire buna ekiama gya ODM Kenya gukora amang'ana nominations usobo joli bulioboke asenjera yoboene no obwasioku. This time around ticket italigo chikona ligo Nairobi. Monda kwenda Nairobi ogore ticket yororo umanya kuruka gochaga igestore. Boniga igoteta abantu bali bakuburia oburai kurwe party ya ODM. Bachichega babe subjected to the ODM members. Yabantu bali to subscribe to ODM members. Asichinga kejejo ni goba motogirie mugwasiri boborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i asoko beka mirobere ya bene erikwenakia kuno morembe ngokorekanura asense yeito ya Kenya anene asense mo ya burabu. Our CS Fred Matiang'i, Internal Security Minister and the Super Minister, in fact you are shuire na ino bwa kabeire ga along the borderline buaerire. So that is why tutagete to sira nenere to bwatera nenere as much as yako ensure there is a maximum security intwegende tutagete na intutamokonye kurumaga kurandia no morembe. Kero tuguska bosio ni go bogima bogendete gokonga nene kero ebintu bigende kina magori uchumi endete gokonga asibono yairire buna nonye ne nyuomo yanyanyire kegosinya asibono musubati oyomo oyubwata abana bane boigo bwibwaterendi rituko rigoro gukira rero nyarite kagotuka sensemo ya embassy asanyarite kagotara kurwasi nyagitari ya Kisi goika sensemo ya embassy ekerare kwenda goika sensemo ya Musojo erikorigi endagira nigo musakirito 15th nyanja nyarite gakonyorana no musubati oyo ekero nyarikandena ni garo stemono ikairira akarara inse ekero anyarite gotoraniri oroboti rokubwatia. Musubati oyomo bwebwaterenetie ni gatoko butuko bwokera rero asensemo ya embassy meyo muchobosonge county ya Kisi asebale nene ya Kisi nyakoe igaranga cyane tense atari na Kyamburi umurendi oyomo kuru asensemo yo ni gamorama iga yepigipigi goeta eyo ya mumulika asamarita nkuru kwagira omwenga enareka sensemo ya ruguraria epigipi ya rukurumate ya muliko borabusaiga na chakore besheni ake gambare ba kinyaruka bachindi cyaro gotire mukaiga nari naru orona baikaga abate nanche natambuke para o mana nabo toichaiga twanyoro muswati yora irensa ikange buno monto giregete tare konyara gukwana Musubati uyu azerieta iPhone gesare niga abwate bitabu bya nyagetari ekiyorokare buna nyagetari ale kurwa bono asebeshen yabo katwachikurigereria egetabu kia nyagitari ngero kia ngoro alafu na maskarande ekorokana nyagitari ale kurwa igoro kurworo kulinde talenge gokwana abasamaria ni goberwa na komorosire chae obotukobo eyanywa na gocha chinguro ncha samaria tankoro ku Caroline Kerubonsongo enatuma abana guchieduka bachikuya mafuta bakwira na bagonde banyoriro omonto oreire ensari ogiregete genda ngomorore aye gusino umumanye na chire na murigereiri na rore tinko mumanya na tebiri abana genda murarete chahe tomwango gusina geini ache buya twerese na nkainka nigo asiolibuna nigatara na magoro kurase nyagetari anene ya Kisi Teaching and Referral Hospital KTRH goika ensemo ya embassy abwasane kinani gatare goitane kilomita 2 asarosa na kuwanse asane kyabunanso bare go chensemo ya Musocho abwasane kirini gare gotara na magoro kurase ensemo yo muchobosongo goika ensemo ya Musocho asekerenga buna tabwate kendare go chikolimwa ya nyumba na nigamenya bwe kamaiga yo musacho yagotama na kumutigere byeka amona abana bane abwa aimogetia kahira sobo na ndirigari muzigo asomwano gatano samare tangro ko iPhone ile sare nyagatari wachete chenero tameta kanda Nairobi bono konye nje byeka ande makakera na arwarte nkara nyagitari tayo. Akabotika ibweka. Mbota abana. Mbota babere. Batari kisarara nande nimbota kisare abaiseke. Kabakari. Musocho. Ayo ndete tamete nere. Ona nkakwali guchi musocho. Nkanari guchi. Mwakono kyakuruka. Pita. Kasi kyao kara. Kora gasi ya mchengo. Ande nkora oniare nyasore.
ase bitabu abwatene gaba samaria abo bake namba yesimi yare ngororo aso musubati oyo mabwate simi na kwa manyibuna Ivone Gesale uyuru musubati otoko botuko bwarero para nigarwete sobo mwaka bwechiru berna 19 kolengana no musubati oyo bwate simi ase kerenga una nigata metago chikonyoma na ndembanya korana so far se getabu kartwa kaligeria chinamba nchiri chiali kiroro chinamba ibere twata magwake namba yemo oyu rendo tanga igare kamati yae otwereza gocha batirendo tanga igara atambe tanyara otokonya Chinsa igare Malindi igato tengo mwiso koyo 2019 ganyore abana chisale so bayigere moso chalia St Barbara asitokoro kabigege iganyore abana chisale agatama korunka nigo chinga kichumu swati ya nyarega kubuli ya nyare konyoro bokonyi maiga iyo musacho ya komotama na komote ya kameterebieka amo na bana bane noenda boni ge gotebekana buna osekolenga no muswati oyo nigatebire buna nigatara kurwa senyegetari ya Kisi General Hospital weka asensemo yembasi yakerekeria akoenda sobo onyere buna no muswati we bwateraneti noenda boni ga nyare kubuli ya basamaria banyawe sokia na komokonya kubwatakana tabwati ncherende yonsi aranyareka wekonya ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo yembasi imeye kaunti ya Kisi iretirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Ensemo yabamenyi kurwa ebunge nyaribari chache kaunti ya Kisi ni gobono berure na goteabuna ni gobago chikomosira Kinani James Kinani oyu rigetiega oyu bateganga yo kuri kiro kyobochumbe asensemeyo kolengana na bamenyi abuni go batebire na kolengana no gotigo maiga kukimagendero ni gobono berarire useni go besokiri go chikomwa okoboko James Kinani oyu barengeti bina ni gago chikoreta magendero usamonjo de manina se ebunge yo ni gobono ba motogiri Kinani asibateruna ekero arenge oyomo gosarenge omokoreri asenseme ya CDF ekero nyagosira Simeon Nyachaya arengo mobunge bwensemeyo niyo Kinani anyarega gakora magendero au na kubwatani aba menya ubunge anyabari chacha sebano berure na bateabuna niyo bachikomosira na komoko boko ibarorena ochira sebunge na koleta magendero yatakire sebunge yo goikabono niyo banyare bakomochia abarai benseme yasbateruna niyo babatigire maiga utareta magendero yatakire kwenda kiwa senseme yo. Tumekuwa na nia moja na lengo moja ya kumuiginisha leo Honorable Kinani kuwa mgombeaji ambapo atakuwa mbunge wetu wa hii eneo. So Kinani amefanya mema. Na kile nilikuwa nataka kusema, maoni haya tumekuwa naye tusimamie kama watu ambapo tuko na stand. Tusiwe tunayumba tukifikiria hapa na hivi. Kitu tunataka ni uongozi. Tumedanganywa kwa njia mingi, watu wanakuja wanasema hivi na vile wanaenda tuwaonani. Angalia mashule yetu vile inakaa. Angalia kanisa vile zinakaa. Angalia hospitali vile zinakaa. Para zimeosha kila mahali. Senior person ni kama Kinani ambapo ameishi na mheshimiwa Tereit Minyajae. Amesoma mambo mengi sana within Nyaribari na Kenya nzima. Wakati mheshimiwa Kinani, James Kinani alipokuwa kama PA wa Simon Yachae, aliperform akawa ndio kiongozi na akaongoza Kenya mzima kama aliyehifadhi na kutumia pesa za CDF vilivyo. Kwa hivyo kama wakaazi wa Nyaribari chache tumemwangalia na kuona maono makuu kwa James Kinani Ontiri kama mheshimiwa, na ndiye tumeonelea anafaa kabisa katika kiti hiki cha Nyaribari chache. Mzee ameenda kuchagua wasee, ameweka kando, anaanza kusema eti walimchagua, eti sasa yeye ndiye atakuwa MP wa Nyaribari chache. Sisi kama hayo mambo hatujaiasikia. Wakati tulikuwa huko Nyangoro, wakati mheshimiwa Simba Arati alikuwa hapo, hayo mambo ndio yaliongelewa hapo, sasa yamewekwa media, wakaanza kusema eti sasa Otara ndiye mheshimiwa wa Nyaribari chache. Sisi kama Nyaribari chache hatujakaa tuseme nani tutaweka mbele akwe mchumbe wetu. Tutakaa kama Wanyaribari, tuitwe wote, tuchue kama Wanyaribari chache, lakini mtu mwenye tumeona amekuwa karibu na sisi ni mheshimiwa James Kinani. Omurai w'ekiama kia ODM Raila Odinga lero nigakora itaro ya gucha sensema ya tika kaunti ya Kiambu hasa aikia iganga yayo kurio president bwa Kenya umwaka uyiga asiganga yaye ateabuna asimio la umoja ne njira ya moyo kubatania abakenya bonzi asibo igo aigerera okubwatana kwaye no murai wenze Uhuru Kenyatta asate abuna nigo bajitamo erikoraria na kubwatania abakenya bonzi boigo nigateruna nigago chikogendereria emeroberio iyo murai wenze Uhuru Kenyatta anene karanya kago chorwa
kobo murai bwense asentunde yaya entangani meyensi itu ya Kenya kunende abarai ao anene ababunge kurwa sensemo ya Kiambu nigo batekerana asomo sangano yo ekintu kyanyadege kobolia osama bolia manga nyaraga kobolio kuru enseme yureira nigo ikirana asomo sangano yo kunendo musangano yo no ikiranwa n'abawasiri orawa baragwa no muwasiri bobolemi Peter Munya. Kwanza ni mshukuru Baba kwa hii mpangilio yake ya kuenda kila eneo akizungumza na waenyeji wa eneo hilo ndio waweze kujua mashinda yao. Kuna wengine kampeni yao ni kuzunguka tu kwa market bila hata kuongea na watu wajue shinda ni nini huko, ni kuendelea tu kuzungumza wao wenyewe. Hawajaongea na wenyeji huko wajue nani anaongoza hapa, shinda ya hapa ni gani. Pia Baba ni kushukuru kwa partnership ile mmekuwa naye pamoja na president wetu Uhuru Kenyatta. Hii partnership ya kuleta Kenya pamoja, kwa sababu Kenya itaendelea kama tuna embrace wa Kenya wote. Kenya itaendelea kama kuna Wakenya ambao hawana opportunity ya kujiendelesha. Tukaona wakati ile ambayo tulikuwa napigania uhuru, Jaramogi na Kenyatta walikuwa kama chanda na pete. Wanalala namna hii, mimi nimeona wakilala. Kenyatta pale, Jaramogi hapa. Kitu gani ilifanyika mpaka sasa kukamekuwa chuki namna hiyo? Maana yake hii imeathiri maendeleo. Watu wetu hawaelewani. Watu wanapigana, napingana. Tunaweza kutibu hii ugonjwa kabisa? Basi tukaangalia tukasema, kama wewe unaweza kusimama pale, mimi nisimame hapa, tushikane, naweza kuunganisha hawa watu wetu wawe kama kitu kimoja. Turudia. Na hiyo ndio maana ya handshake. Tukasema hii handshake sio tu kuunganisha Wakikuyu na Wajaluo, lakini makabila yote ya Kenya tuunganishe wawe kama kitu kimoja. Sasa nasema ati hakuna kitu mbaya na hii katiba ni nzuri sana. Sasa sisi tusema tunaweza kuboresha. A good thing can always be improved. Kwa sababu tukasema watu wengi wameona kama hapa viatu inawafinya. Hapa mimi niko hapa, najua nyinyi najua napenda kitu inaitwa one man one vote, one man one vote. Sio? Ekero IPC anyarage komenta amatuko yogo chikweli kebuna bakichikura anena sentunde ya kabiri nigo bona Bakenya banyare bagosegeto wesoke anene bali bateri giti sentunde tangani erigo chikweli kebuna bakichikura gukwana mugavana bwe county Kakamega gukiribo baranya nigatebiruna okwelikia buno mwaki kuna kuranyare kokonya Bakenya gochora barai bali baranyare bakoreta magendra asensi ito ya Kenya unyorebuna ekyombi kya IPC gosegerete netobo jo nechimbebe nigo kyaralia kana gochakira itukuri Jumatatu iri tariki 12 nigo egochikoigora korikiwa kwa Bakenya nene bali batabwatete ebibande gosichikura cyogwaka chikura na kuba matuko 20 erigo kwerigo ikirania na kwerikia bona bakichikura sebo Abakenya osabara aho basegetire abasaye negwe soke na kugenda kuye ibibande byabo kuru chobisi aho eri kwerikia bona bakichikura. Ningemuomba wiki ijayo kuanzia tarehe 17 usajili wa kura hamu ya mwisho unaanza kwa wiki 3. So ningemuomba wale ambao hawajapata kura wajitokeze kwa wingi kuanzia Jumatatu. Polling station itakuwa kila polling station ambao wewe utataka kupikia pale kura. Uende kule uchukue kura, uwe mmoja wapo ambao utaamua
nani atakuwa kiongozi wako. Hiyo ni kitu ya maana sana, kwa sababu hiyo nafasi umepewa na Mwenyezi Mungu kuchagua ule mtu mwenyewe unapenda. Lakini huku kwetu mnajua mahali sisi tuna Mundana bwe kiombe kia kotu France ya tolni kagendele kama mwachu murai gusoma konyi bu murai bwense Dr. William Ruto asebona atebuna murai Ruto ta uchikwira chikura anene krato chiwaka chikura omwaka omotienyo gatana gatatu omwaka yoiga nigo anyarega kumoje na goteabuna Ruto nere anyarega kumoje sama tuko mangi asebono aigirire no ne pangiri akubeka asebigoti byaye asatebiruna epangiri iyo nige bwato musaraba onyasaye goso Yesu oyuirire buna nere nigaro mu Kristo kunda Samo Ruto buneretari Mkristo. William Samoei Ruto hawezi kushinda uchaguzi unaokuja kwa ajili hajui Mwenyezi Mungu. Na wale mabishop wamekuwa na yeye karibu 8. Wale walijaribu kuchukua pesa zake. Wote Mungu alichukua. If you know them. So he's not a man of God. Hata mimi mnasikia anasema yule mzee wa nyororo shingoni. Kwa ajili hawezi kutofautisha msalaba wa Yesu Kristo ambayo mimi nabeba tangu mwaka wa 62 nilipopata ubatizo wangu wa kwanza katika Nanga Mission Malindi Sai, nikibatizwa na Father John Kemper. Now this is a blessed cross of Jesus Christ. I carried as a Catholic. I was an altar boy. Na hii ni dhihirisho ama thibitisho ya uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu. Na Ruto haelewi, anasema hii ni nyororo. And for that matter, hii nyororo na picha na kielelezo cha Yesu Kristo ambaye aliubeba huu msalaba akisaidiwa na Simon Peter peke yake imetosha kuangusha William Samoei Ruto kura. Ayuna na kwari aliyo mwanjumuri kurende nabongo takankumanyima ke ali agendeta samangana yegosoli asamangana ali African Cup of Nations ali agendeta siri tukulia lero team ya Nigeria nyaragi kuyikore team ya Sudan chigoli zato hasi mashigoli chabe kuna Samuel Jukweze hasi daika ya gatatu igoli ya kabiri yabe kuna Toyo Ogwo Ninyi hasi daika ya meronke ne na 5 na hasi Moses Simon nera nyaraga kubeke goli ya gatatu yeri robobuyi hasi timu ya Nigeria nyaraki kuyikora timu ya Sudan igoli ya yamo igoli zato hasi yamo hasi timu yoko yoko etinyeria mariga ya Sudan nyaraki kubekwa na omogosoli Weldin kendi daika ya merongo 5 nebere wetera Chinsa mogose mikwajo ye penalty kolengana na chikoraga Chinsa inyecha bono obotuko nigo nande gosoli endego chikogosoli gati ya Guinea Bissau amo ne timu eri Egypt goseli mekade na te Pharaohs ngo chikoraga Chinsa inyecha bono obotuko egosoli ya Guinea Bissau nigo chikogosoli wa goseba chikogosoli obunyansi ne timu ya Egypt lituko lyalero kolengana ne jirombe eurombe ntangani timu ya Cameroon ni getanga ine point 5 nemo aikabwati gune timu ya Burkina Faso ebwati point 3 rombe entanga na serombe ya kabere Guinea Bissau ne retanga ina point 4 ekabwati goseba karengana na Senegal yebwati point 4 aserombe ya gatatu gose group C Morocco ne retanga ine point 5 nemo ekabwati gune timu ya Gabon yebwati point 4 aserombe ya kane D nigo timu ya Nigeria tangine point 5 nemo ekare kubwatwa na Guinea Bissau ase point ya munyore na timu ya Nigeria nigo yanyorobo bwiri tuko lyalero ekaro yanyage wikore timu ya Sudan chigo lisatose yemo timu group E Ivory Coast ne tangina ase point 3 ekabwatwa na Algeria ase point ya mase group ya mwari gose group F
timu ya Gabon ya Gambia ne ritanga ne point isato ekabwate kune timu ya Malia yebwate point isato ayuna na kole ni kuro aseme seto ya mangana maya ye Chinsa Isato yengo kobolu nya ko twaro botuko ya butagwate ibru kunyo binde nyorana litukuri amambi no chikonyora sara nyarangi ontita aseme ya mangana maya kuchakira Chinsa Isato na ibere go Chinsa Isato chabutuko igo bwate tariki na sara ontita kironera ujugo kwarganeli aliara akorekane ime na isko ya gusi nyorana abakwenda gutobwate asemitandao yetense media Facebook tonyore Ndizi TV News boyega sense media Twitter na bagoto tweet @Ndizi TV News boyega sense media YouTube toska na bagoto bwati Ndizi TV News nande na bagosanga kerengere kyao gwetira ase namba eyera screen ya bigora bugo twaro buliro buya nande twaro botuko buya sankane ya mate yao na bali bakwandika nsalitu kuria mambya kenda musasime asenjera yekene nande musabirania sito ya Kenya nene karutwenda tukwerigania kuchaso bochore bonne bumwako yoiga yene ron Ndizi TV obwansu bomugusi egakogara egentekia negentegiansu negiansu iretariane Brighton Makori. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nagokurentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo